sizokwenza okwenziwa ebandleni. Qondisa ohlelo ubuholi bonke bentsha yakithi Nabachu bavangeli abahloniphekileyo abashumayeli abahloniphekileyo bakhokheli benkosi obaba nomama osingaye sanibonani naze nabahle batabethu ngiyabonga ukuthola leli thuba kodwa mfisi nakancane ngolinto yenu angifisi nje impela ukuthi ube yaphi kambe sona into yethu beliyaphi leli khehla angifuni kuyona into yenu kodwa nje ngifisa ukudlula kulokho akithi ngeke nonakale emoyeni nezinto ezinhlanu engifisa nje ukuthi ngidlule kuzona inye izothatha ihora elilodwa ukusho ukuthi ngizokhuluma la 5 hours buholi obuhle beNabachu ngithi mangikhumbula ngeminye iminyaka kusungulwa leNabachu ngiyoxoxa ngelinye ilanga akubanga lula bavangeli nanikho ngoba ukusungulwa kwenhlangano yentsha ebandleni kwaba nembono ehlukene abanye bethi iqala structure esizolwisa nomNazaretha noShembe abanye bethi khona abafundisi abafuna ukusebenzisa intsha kuze befeze inhloso zabo kodwa ke angizungena kulokho kodwa ngifisa nami ukunishiya nje nompha wakhuluma kahle uhlalo wena ake nemshayeli ihlombe siyathemba sabazali ukuthi awukanti uma kune conference eNabashu kanti kutholakala iyane esinje siqina idola kodwa nje abantu abama bahle ngifisa nje okokuqala nje ukuthi ingakhohle abantu abama bahle ukuthi uqala kokuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu awakahlakaniphi mawakamsaba uShembe wisiphukuphuku kodwa nje uqala kokuhlakanipha ubona umuntu inenqondo isemhlabeni mawusabe nje uNkulunkulu yokuhlakaniphe udlula bonke abantu yikho ke ngithi uqala nje kokuhlakanipha ukuthi usabe uNkulunkulu okwesibili seliphele nje ayi-hour sengiqedile ngokubuka okwesibili ngifisa ukukhumbuza njalo libandla ukuthi ningakhohlwa ukuthi isisekelo saleli bandla yini isisekelo saleli bandla inhlonipho uma ke saphuma enhlonipheni siyolenza leli bandla lingabi ibandla elijani elihlukile ongeke ulithole eli-unique li-unique aweke ulithole ngeke ulithole endawo la emhlabeni kodwa ingani ingoba isisekelo salo likuphi isenhlonipheni manje ibamba kanjani enhlonipheni hayi sothi noma sihamba kulelizwe siyokwazi ukuthi sishiye amadoda namakhosikazi aleli bandla seliphelile i-hour lesibili okwesithathu ukushila usihlalo batabana
asikho isisekelo esihle sokuphila sekusasa esidlula ini suka kanti nje nina batabami ngakhohliseka sikhohlisane esithini isisekelo sekusasa eliqhakazile Hlarisuthi Nkosazane sikuphi sisemfundweni uma nikhohliwe ukuthi kufanele nifunde ukuze nakha amakhaya right ukuze impilo zenu zibe ngcono bese makhosazana nithi mina anginendaba ngiyogana iyongondla indoda uzothina uma ngabe ufika ushada kuphela u3 months if indoda bese ngawusisi weza unethemba lokuthi anginendaba noma ngefunde ngiyogana indoda efundile bese iyafa indoda after 3 months ushadile bese wenze njani ningakhohlwa ke batama babahle isisekelo sempilo enhle imfundo sifuna nifunde ukuze leli bandla nilishintshe kodwa lingalishintshe isisekelo salo amen kodwa nenze izinto ezinhle njengoba zenzeka nje sijabule ukuthi awu laqhakaza ibandla lamaketheka ibandla lethu okwesine asephila amathathu okwesine angezwakali kabi okwesine umendo njengoba sangamakhosazana samakhosana kusasa siyoba obaba nomama bakusasa lokho ngeke shone ngapha kodwa ekugcineni siyoba yini siyoba omama nobaba bakusasa kodwa ke kakhulukazi bantu abami nina bamantombazana uthini uShembe kunina na uthi manihlonipha oyihlonda nyoko uyonandisela izinsuku zokuphila kwenu emhlabeni uyoza anibusise eganeni kwenu nenzalo yomzimba wenu iyabusiswa okusho ukuthi uma ungena emshadweni uhlanzekile akho ngane yakhe yofuna isibhedlela akho ngane yakho yokugula ngoba umzimba wakho njani uhlanzekile awuyuzali ingane Hlarisuthi eziyobuye singene ema drugs ngoba umzimba wakho unjani uhlanzekile ungcwele uthole futhi umuntu onjani ongcwele ngakho ke ingane ezidlalayo azikumhlupha yothi ingane mawuthi awenzeki lokho umntanami ilalele ungakwenzi lokho umntanami yena kodwa uma ngabe ningene emshadweni wenu sekusekonakele ngeke ingane zilunga angeke ingane zilunga okugcina sephila ama-awamane okugcina kubuhlungu isihloko sami sokugcina lesithini ukufa angithi sazalwa ngeke phela siphile phakade emhlabeni ngelinye ilanga siyofa kodwa ngicela ukusho nje ukuthi inabashu akuyona indlela enqamlelayo ezulwini ningacabanga ukuthi inabashu indlela enqamlelayo ezulwini kodwa inabashu indlela okuzoqeda indlela oyokuthi mhlawumbe ngoba ngeke usho ukuthi wena ngiyofa sekimdala namanje nje sikhathi siphuma la ngishayise imoto ngathi phuma la kwenzeke into ngakho ke silanje siyintsha singakukhohlwa ukuthi ngeke ilanga ukufa kusilindele sile emotweni igodi la thina sisebhalonini igodi la thina sikuphi la sihamba khona semsebenzini sikuphi igodi sihamba nayo kodwa kuya ngokuthi uNkulunkulu uzicocwa kanjani ekuhambeni kwakho